Ushobora kuba utunguwe n'iyi titire nanditse ariko kandi mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi byo n'ukuri byadogereye nkuko bigaragara muri ritangazo ubona hangaha imbere yawe. Minisitiri w'intebe cyangwa se umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira cyangwa se bakunze kwita ndakugarika, uyu yashyizwe mu kiruko cy'izabukuru. Icyatunguranye si ukumushyira mu kiruko cy'izabukuru, ahubwo ni ikihishe inyuma y'uwo mwanzuro Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe, ndetse nk'uko bigaragara muri iri tangazo ni nawe washyize umukono ku giti cye kuri iri tangazo. Tugiye kuba turebera hamwe ibijyanye n'amacakubiri ndetse n'ubwoba bishobora kuba byari bigiye no gutuma uyu Ndirakobuca atorokera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni iki cyateye ibi bibazo mu butegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko mu bagabo babiri bayoboye ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD? Uyu kandi ni umwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni mbere yuko agirwa minisitiri w'intebe mu mwaka 2022, uyu yanagize uruhare rukomeye cyane mu myigaragambyo karahabutaka yasize abaturage benshi bo mu gihugu cy'u Burundi b'inzirakarengane bahasize ubuzima mu mwaka 2015, dore ko yarashyigikiye manda ya Nkurunziza. Ikindi kandi akaba yari n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane mu gipolisi. Uyu rero n'umwe mu bari imbere cyane mu kuyobora iyicarubozo ryakorewe abaturage bigaragambyaga banga ko Nkurunziza yakiyamamariza indi manda mu mwaka 2015. Uyu mugabo rero yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru. Kubera iki? Tugiye kwerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi turebe ibikomeje kuhavugirwa. Reba hasi yanditse subscribe n'amakuru atandukanye uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Ni mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi haravugwa impinduka zidasanzwe mu nzego z'umutekano no mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Ni nyuma y'itangwa ry'itegeko ryasinywe na Perezida Evariste Ndayishimiye ni kuwa 9 Gicurasi 2025, ryashyizweho umukono na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe. Iri tangazo rikaba rishyira mu kiruhuko kidasanzwe Lieutenant General Gervais Ndirakobuca uzwi cyane ku izina rya Ndakugarika. Uyu rero yari minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Iki cyemezo cyatangajwe mu gihe hari urusaku n'impaka mu gihugu. Iki kandi cyabaye icyemezo kitafashwe mu buryo butunguranye bijyanye n'ibibazo byari bisanzwe hagati y'aba bagabo. Abasesenguzi barimo n'abasirikare bakuru bo hambere mu gihugu cy'u Burundi barahamya ko iryo sezererwa ngo rifite imizi miremire mu ntambara y'amarangamutima, ishyari n'amakimbirane byihishe hagati y'abayobozi bakuru mu butegetsi bw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, cyane cyane mu banyacyubahiro bo mu nzego za gisirikare. Nkuko bigaragara mu itangazo ubona aho ngaho imbere yawe ryasohowe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, iryo tegeko ryahawe nimero 100/059 ryo kuwa 9 Gicurasi 2025 riragaragaza ko Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ko yashyizwe mu kiruhuko kidasanzwe hashingiwe kuri dossier administratif. Iri ni ijambo rirambuye ariko nanone ridatanga ibisobanuro byimbitse ni kubijyanye n'ukuri kwaba kwatumye Perezida Evariste Ndayishimiye afata uwo mwanzuro ukomeye. Itegeko rigizwe n'ingingo 3 gusa. Ingingo ya mbere iravuga ko Lieutenant General Ndirakobuca ko yashyizwe mu kiruhuko kidasanzwe. Ingingo ya kabiri irakuraho andi mategeko yose yaba ahabanye n'iri tegeko. Hanyuma ingingo ya gatatu ikavuga ko rishyirwa mu bikorwa guhera umunsi ryashyiriweho umukono na Perezida Sebarundi. Ariko iby'ingenzi kuri iyi nkuru si byanditswe muri iyi nyandiko, ahubwo ni biri mu mpapuro zitarashyirwa ahabona. Ni ukuvuga ibihe binini by'ubwumvikane buke hagati ya Ndayishimiye n'uyu musirikare wahindutse umunyepolitiki wubashywe ariko kandi ugenda ashyirwa ku ruhande buhoro buhoro n'ubutegetsi bwa Sebarundi. Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika azwi nk'umwe mu banyamaboko b'inkingi y'imena y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni nyuma y'ihirikwa rya Perezida Nkurunziza. Uyu ni umwe mu bayoboye ibikorwa byo guhosha imyigaragambyo y'abarwanyaga manda ya gatatu ya Nkurunziza mu mwaka 2015, ndetse ni nyuma aza kuzamurwa mu ntera kugeza ubwo yagirwaga minisitiri w'intebe mu mwaka 2022. Ariko kandi nk'uko amakuru ava
mu bagize ibiganiro by'imbere mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD abivuga, Ndirakobuca ngo yatangiye gutakarizwa icyizere ni nyuma yo kugaragara nk'utangiye kugira imigambi yihariye harimo nk'ibyo gucunga umutungo n'ibikoresho bya gisirikare ku buryo bwihariye, ngo hari ugutandukana n'imyumvire ya Perezida Ndayishimiye mu bijyanye n'imicungire y'umutekano n'ibindi bitandukanye, dore ko nk'ubwo ngubwo nyuma y'uko iki cyemezo kigiye hanze ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gukwirakwira amashusho agaragaza uyu Ndirakobuca arimo gusa naho ahabanya cyangwa se avuguruza Perezida Sebarundi. Hari amakuru avuga ko yakomeje kwanga gahunda za Neva, iri ni izina ryihariye rya Perezida Ndayishimiye ubwo yari akiri generali mu gisirikare, cyane cyane rero ngo ubwo yangaga ko Prime Niyongabo, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi FDNB, ngajya mu kiruhuko ni mu myaka yashize. Ibi rero ngo byamugize umwanzi wa mbere wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi turabanza tubigarukeho. Ni mu mwaka wa 2023 nibwo havuzwe amakuru atarigeze ajya hanze cyane yemezaga ko Prime Niyongabo, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ngo ko Perezida Ndayishimiye yashakaga kumushyira mu kiruhuko cy'izabukuru, gusa ngo ibingibi byaje kwitambikwa n'uyu nguyu Ndirakobuca wabyanze. Byongeye inkuru zimaze iminsi zihari ziravuga ko Ndakugarika ngo yari yiteguye guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'umuryango we, ibintu byatangajwe n'umukozi we wo mu rugo nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu Burundi. Ibi bivugwa byatumye umupaka wa Gatumba ufungwa mu buryo bukomeye cyane, ndetse n'intara ya Cibitoki aho akomoka ishyirwamo abarinzi ba gisirikare ku buryo budasanzwe. Ni mu buryo rero busa n'ubutunguranye Generose Ngendanganya, uyu ni umugore wa mbere mu mateka y'u Burundi wageze ku ipeti rya General Majoro, nawe yashyizwe mu kiruhuko kidasanzwe ku munsi umwe na Ndirakobuca. Abakurikiranira hafi ibya politiki yo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi bakavuga ko ibi bishobora kuba bijyana no kuba ubutegetsi bwa Sebarundi bushaka kwikiza abantu bose bashobora kuba bakitambika imigambi ye, cyangwa se abantu bose batakizerwa n'uyu nguyu Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se ubuyobozi bumushyigikiye. Reka noneho turebere hamwe niba izi mpinduka mu bijyanye n'igisirikare cyo kimwe n'abayobozi ko zaba zifitanye isano n'igikuba cyacitse mu mutekano wa politiki. Burya rero ngo impinduka zose ntabwo zijya zipfa kubaho gutyo gusa, ahubwo zigira impamvu. Hari amakuru amaze iminsi avuga ko hashobora kuba hari igikuba cyacitse mu nzego z'umutekano, birimo rero ngo amakuru y'igitero cyaba cyihishe, no kuvuga kudeta, ikingo cyategurwaga n'abasirikare bamwe bahoze mu itsinda ry'inshuti z'akadasohoka cyangwa se inshuti za hafi za Nkurunziza nyakwigendera. Hari ugutakaza icyizere mu buyobozi bwa FDNB, ni abayobozi b'imbere bijyanye n'imiyoborere y'agatsiko ngo ishingiye ku mafuti ya politiki. Ngo hari ukwitinya mu gihe cy'amatora, aho Ndayishimiye ngo ashobora kuba ashaka gukuraho abatavuga rumwe na gahunda ze n'imbere y'uko amajwi cyangwa se ibijyanye n'amatora bijya hanze, bagatangaza ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ko ariwe watsinze ayo matora. Hanyuma rero tugana ku musozo, isezererwa rya Gervais Ndirakobuca riraruta itegeko ryanditse. Iki ni ikimenyetso gikomeye cy'uko mu butegetsi bw'u Burundi harimo umwuka utari mwiza, guhangana hagati y'inkingi z'ubutegetsi zihangana zishingiye ku buryo bw'imitegekere n'icyerekezo cy'igihugu. Nubwo kandi Perezida Ndayishimiye yagerageje gutanga isura y'uko ibintu byaba biri mu murongo, ibimenyetso biragaragaza ko harimo uguhangayika kwinshi, gutakariza icyizere bamwe mu bari inkingi za mwamba, ndetse n'itandukaniro rikomeye mu ntekerezo zabo bayobora igihugu cy'u Burundi. Uko bigaragara umwaka wa 2025 uzaba umwaka w'isuzuma rikomeye, ni ku mbaraga za Neva n'ubushobozi bwe bwo kugumana ubumwe n'ubutegetsi bwamaze kurengwa n'amarira n'amacakubiri. Igihe kirashira, ariko nanone urugamba rushobora kuba rurimo gutangira mu gihugu cy'u Burundi ku mugaragaro. Ngayo nguko.